guys, welcome back to another video. Ngasigi video sidi aikoi relationship reading tawdoine relationship sigi detail reading haitare ko ado si se general reading su oigani aduna yam personally resonate tawdaba yai aduna personally reading tawbining basing na aigi Instagram link to aigi description box ta makada adum hapcharamage aduda changaga DM tawbiraga isagi reading book tawbiba yani aduga makhatana sigi reading se single oibasing di resonate tawroi ko adu itarga su isana kehani khanjaba mi gumba lai targadi kitang chanaba budi ai adu itarga su sise yam kahena relationship ta focus toba relationship currently lai basing da focus toba reading ne hai tare ko aduna single singi su adu matam ge ba reading thaga charake aduna gasi gi sisu dum yam yengminda se ado taminda se hai tare ko aduga aise video se ngasi di faceless video haidi adum sumaina spread taraga video se damjar age maram di aidon na bagi like okay haidi video number 3-4 days surabani ko ina video thagatri se haidi ayo nari bana abani na like saksu yam thire hanai kharaga thier leibaga ko aduna adum spina oina namjar age video se ngasi ko na di age khut se oina yengminar se so ngasi gi reading se pal hum thokna khaidokani pal A pal B pal C ko aduga pal do dai isa apama pal pick tawbiraga aduda detail relationship reading se tawdoine detail relationship reading se da isa gi like partner do na kai feel tawri isa na kai feel tawri relationship sigi short term vision long term vision problems that may arise advice adagi energy card siguma mayam se yarakani ko so ngasi gi di relationship reading se hawase pick a pal rom na mai on sila se let's get into the video. So ahanba pal A natraga na sige idol figure se choose to bibasing da adu dugi hoji current relationship sige damagta kari vision lege like hoji lari ba current relationship sida ko isagi partner do na kai feel tawri adegi isagi eba feelings adegi relationship sige short term vision long term vision plus kai haini isagi relationship sige eba problem kai arise tar pai sigum basing se hoji yeng doine ado ahamba da sige pile sidagi like see deck sidagi card ahum pick tawra se Ace of Swords reverse, the Star reverse, aduga Princess of Pentacles ko aduga next ki mo pile sidagi card ahum amuk pick tawdoine Eight of Cups, aduga Six of Cups, kaya ni cups na tatolay siya ba? Aduga Eight of Swords reverse ko. Eight of Swords reverse. Okay. Aduga energy card amamam kahap ke haidi like adum relationship sige oiba ongoing energy laidana ka adum card sing je amam to ina horen param dai dum haijarake ko ada energy card che CCD reverse reading laite aduna si love 5 energy card che dum oirni ko aduna pile A khani ba sing sigi relationship sida khaya kai haini question lakpagi oidoira natraga na adum handak se misunderstanding khar leibagira haidi like love kumba romance kumba se khitang wat pagi type ta spark khar wat pagi type ta tawe ba ko ado aroiba energy card amatanga pick taw khi se opening sari energy card che pick tare ko so card sing je ai amamam to ina explain tawjar age so ahan basigi Ace of Swords sari ba card reverse na ko
pile A khanbiribasingi isagi partner singdo aduna hauji currently kei feel torige habado hairakani ba ado pile A khanbiribasingi partner singje hauji se moigi mind je amna stable oidaba haigadra haidi moi se relationship sida peace of mind do moina purak pangamdaba haidi relationship ama leibase ingna chikna nungaina leiningi dena ko ado relationship sida hauji ki oina isagi partner sing sigi side gi mentally kei haini mental oiba abusive oiba word kumba adum ta phangba haidi khana chaina bagumba se khara toina thokba orambe ai ko ado si se kai gino ha matamda isagi partner sing se hojik se moije ke haini problem gumba masagi personal oiba problem gumba khara go through torambe ai ko natraga na moise mentally down oiba adagi overthinking khara tawganba haidi kaishu leitaba wa macha da su yamna hena khanjin bagumba khara torambe ai ba adugumba sing dona maram oraga moye mind se stable oidabadigi relationship sida su amuk stable oishalakta means masagi eba personal life to stable oidrabani na relationship sida phasana happy oina peaceful oina leibado ngamdabadagi ko relationship sida kai haini taina bagumba haigadra adugumba khara go through tarambe aduna ngasai energy card na su haikebado haidi relationship se hauji ki oina ko kitang conflictual oiba natraga na kitang khana chaina bagumba sigumba se haidi wa ma jada sudum mari yetna bagumba or khana bagumba sigumba khara go through to biramba yai na sigi ahamba card china hairi ba haidi partner gi like isagi pal A khanmi basingi partner se moise mentally stable oiba kitang wat le na hai ne ba ko so si laye aduga second ye card china the star haiba card che picture ko the star haiba card china pile A khanbi basingi isa na personal oina hoji ki kai feel tawri ge habdo ko relationship sigi damakta ada sigi card china hai se pile A khanbi basing se isa se personally ko relationship sida uninspired oiba haibadi kai no hamatam the relationship se hawrakpa matam dadi yamna relationship sigi future da cc tawge kai da vision nama thamjaram bado adugumba vision dugi ona taina bada relationship se chatlakpa adagi relationship sida haidi isagi phanamna problem lai targa so relationship se happy oigani kaina khanjaram bagumba do adu do happy oirakta bagumba haidi nongma kangna na khana chaina bagumba orambe ai natraga na alternate days khuding ki mari na bo orambe ai sumaina isa je settle oibagam dabadagi relationship se oigidra kaina question phawba tawjar amba oibe ai ado kai haini sidagi direct hector relationship se am toxic chatle haba te khitang khak problem face toba couple so dum yaram be ai ko aduga yam thina kai haini khana chaina bagum bana surround toba toxic chatpa couple so dum yaram be ai ado future da budi khitang aphabadi lai adu targa so hauji ki oina di hai tare ko hauji ki oina di kai haini isa so dum relationship sida settle toba gam da stable oi bagam da sigum singina dum surround tawri ba aduga ahop suba card in a relationship sigi near future gi vision neba near future gi vision haidi kaino haba matamda relationship sida hauji lai ba mong sina karamba type of future predict tawbage habadi anakpada athubada kari changes laka dawbage habado adu haidoi neba ko ado princess of pentacles ari ba card chi matongina relationship sida like ngasai gi khana chaina bagumba nungai na dabugumba adugumba singdo face star padagi ko pal A khami basing se isagi partner du su isa su daydreaming gi side to influence torak ba haidi kai haini isagi ideal type of partner do isada pami ma partner do aseng masida phangak tabadagi like wakhal do oina khallaga wakhal oina sagatlaga wakhal oina nugai raga leibagi tap tawba aduga relationship ja thoiba mayam se face toraga like problems in the solve tawna bahotna bagi mahutta yari gai avoid toraga chatlage kaida khanba haidi like asuk yam wana relationship sida giri ta aga khana chaina raga solution ju phangna leide sharu relationship problem da avoid tawthoga wakhal nungai na leithoke kaina khalakpa ko adagi amana amagi damakta yam pakna khandarak tabadagi sigumba thought se rise songnar aga problem guma mayam je loina avoid tawraga chatlage avoid tawna bahotna ge haina side ani maktagi khanar padagi relationship si connection je kitang loose or pai tapta adugumna side ta range store pa yai na hai basigi princess of pentacles ina ko near future da hai tare haidi yam anakpa future da dum like next month da oi bi next week da oi bi natraga na next 2-3 months side da so dum oi bi ko near future sida dum relationship sigi hoi connection je phaurak ta bai ta tawba adagi nungsina ba je kitang watlak pai ta tawba di hangde adagi isana wakhal da imagine dori ba do up the expectation no pangthok narak ta badagi kai haini sije like relationship je lai roge kai na khalak ba even siguma phawba think tork pa yai na sigi princess of pentacles hai ba card china isagi near future da tholak pa ya bagi vision do piri ba relationship sigi damakta
aduga next ti card chine 8 of cups sari ba card chine ko sige 8 of cups sari ba card chigi matungina hojik pal e khanmi basing sigi near na taba far vision of future da haidi relationship se hayeng wai phawba lai khidra lai roidra aduga basing do hire kani ko ado sigi card chigi matungina isagi relationship sigi far future gi vision de chances se 50-50 gi type da lai ba 50-50 gi type da lai se kai gi no ha matam da oithok pa ama oithok ta ba ama gi chances ni ko pi doise ado sigi card china kai hai gi ha matam da hojik day to day life si the dissatisfaction phangi ba relationship si the isana pam da ba mayam ma thoi ba or khana chaina ba nungai da ba hojik mak thok traga su near future se tholak pa ya ba chances se lai ni ba ko aduna sigi card china kai hai ge ha matam da haidi like hojik thok traga su means isagi partner amani isa se khana chaina ba mak yaw traga su wakhal yam ka ha de happy oina nungai na lai ba mak ti oi da ba ma le ba card sing gi matung ina ko aduna adum ke hai ni near future si da khana chaina ba sing se tholak pa ya hai ni ba awda sigi card china hai se dissatisfaction me amsina maram oiraga ngasagi avoid tawnarapa connection the lose oina khanarapa aduguma singduna circulate taraga isagi relationship se toxic side ta unhealthy side ta chatlamba adugi matung inna amuk breakup rom da amuk chatlakpa siguma singsi su thengnaba yae ba ko aduna tabida amuk side amarom na kaino hai matam da hosiki dissatisfaction me am leire adagi pain da ba me am leire hai taraga su partner duga isaga gi marakta understanding ama form tawedana understanding ama form taraga ngasai thoiba problem me ando kamaina solve to zige haina hotna minaba amaina hotna minaraga di amuk hanagi tapta connection to feel taraga hajanaraga smooth oina amu chat pa yabai lambi su lei 50% lei ko aduga side amaram da toxic chat lei haina give up tawnaraga tokna khiba yabagi vision su 50% lei ba sigi long term vision card sina high se aduga sina 6 of cups ko 6 of cups sari ba card chi matungina relationship sida ahen ba kai problem tholak pa yai na hai ba ko relationship sida ahen ba kai problem tholak pa yai hai ba card china kai hai ge ha ba matam da pal e khani ba sing se isagi partner si su isa su nungai ta ba me ama hoji aina hai ba do avoid taw na ba hotnari adagi like avoid taw na ba hotnar pa yai ko khata na adu ba avoid taw na ba hotnar pa matam da isagi nungai ta ba do amada haina bagi mahutta like misunderstanding do haidok naraga solve to bai mahutta isa dum phumjallaga bottle up tawraga thamdar ani ba adai di bottle up tawraga thamak padagi di like mayam ani hai tare ko isa da phummaga thamak pa feeling se aduna hayeng kitang kai ni worse oina khatnara pa matam da kitang sathina nungai da ba yaunara pa matam da sigi past ko ba related haidi past tagi ona khatnara ga lakma mayam ama phumjallaga thamkiba mayam se sise burst out torapa haidi phummaga thawpa mayam da burst out torapa dagi like past ki oiba issues mayam da putho angang nar padagi abehan achauba problem oirak pa yai na haye ba ko awna sigi card na haye se hojik tagi hawna nungai da ba leiba mayam se avoid tawnaraga chatpagi mahutta yari gai amana hairaga ngahaktang khana thoaga solve tawbaduna phabra natraga ni avoid taraga haye why worse ohen baduna phabra haibado isa na khanbiro haibado hairi ba ko aduga 8 of swords hari ba card reverse ta pick tawe ko sina relationship advice oidoine ado sige 8 of swords hari ba card reverse pick tawe sina kai hiding ino hai matam da pile b khanmi pile a khanmi ba sing sige relationship advice hauji se nungaya da ba me hap sina maram araga relationship sida limitation thamjan ba restriction thamjan ba adagi amana amagi privacy da yangjin na ba gumba amana amagi freedom respect tawna da ba sigumba su khara go through tarapi yai na hai ko awna relationship se smooth oina chatlan ge happy oina chalhan ge hai tardi kari advice lege ha matam da sigumba restriction gumba limitation gumba dagi break free tawo adu amana amamu trust tawo trust se build taraga isana like amada loyal oiraga leinaraga di ngasagi freedom du su respect tawnaragani adagi happy oina su chatpa ngamakani ba aduna yari gai amagi freedom respect tawna amagi privacy respect tawno na haye ba even relationship se yam close oiba oitaraga so mi amagi privacy or mi amagi freedom si di respect tawgadabani haibasina relationship advice oina leiba ko aduga next ki card china energy card aina ngasai haibado ni like hojik pa e khani basingi relationship se ko moi se hojik se connection ama wat pa or hana relationship se horak pa the filter of romance gumba adu the power jaba gumba adu na so ayama khana chaina ba gumba se power oyak pa like build up tor por ram bai ba awna sigi card china kai advice pi ge haba matam da thaina gi memories gumba khara reminisce tawna ba haidi relationship horak pa da nungsi naram ba do adu gumba do khatang recreate tawna ba amana so effort ta chap mana na pimina na ba hotna biyo adagi like memorable oi ba nabani gi first date ki place oi bai ko adu gumba khara visit tawba adu gumba se
aduga kay haini aduga masingda visit tawraba matungda ko like ngasai spark kumba romance kumba khara wat pado life ta or relationship sida adu do khitang rebuild up tawrpa ya by chances to lay in high doi ne basigi love card china ko like nabani gi relationship sida love fire base khwaidagi important things the love natra love se khara wat le hai ne aduna love to khitang build up tawna mo no hai ne ba ko aduga aroiba card china opening sari ba card energy card che pick tawre ko opening sari ba energy card chi matungina pal e khanmi basingi namakta kari energy advice lege ha matamda hojik thoiba problem me apsi digi lithoga chatna ba or like avoid tawna ba adagi kai haini problem sing solve tawina bai mahutta na thairaga chatna ignore tawna ba gumba adai kitang khana jaina ba ga communication gap ekda thamba gumba sigumba se go through tawbiram ba yai ko ado sigi karchina kai haige ha matamda athuba matamda relationship si problem me apsi gi solve tawna ba door ama haidi kaino na tra kaino ma opportunity ama open up tar pa yai ba phaba opportunity ama adugi opportunity do grab tawang naba side ani maktagi hotna bio haibasina mu last energy advice oina leye ko so se pal egi reading se general reading oibanina mi khuding maktadi loinamak resonate taram da bayai adubu resonate tawbasingna adum like lausin baya ba advice lausin bio aduga pal e khani basing se kai haini like relationship sida hoji mak problem face so da targa su waga malot pakhot ba leiner ka di so jana bagi singum problem sing ja face tar pi aduna problem sing ja face so da na bagi namakta kai steps law khat hoba ya bage habado advising sida gi khara da or solution bio ba ko so ngasi go yadi pal egi reading matang soida lotion jare thank you for watching my video bye bye. So next, let's see B, pile B or idle blue figure se choose to be basing da. Adugi relationship ki reading ne haidi hoji relationship sida go through tawri ba. Aduga future da kai torap ya basina ching basing se detail oina yeng doi ne. Ado card se hana pick tawzar hake. 9 of cups, okay. 3 of wands, reverse they go 3 of wands. Nine of swords, card ani ahum pai thorak pasidi lo khong card ahum khatane sigi pile stagi pick taw doi sai ka stagi ahum mamaga taw deba sorry concentration jam high oi man gidana ko pile ma nei loina pick taw ge tawler. Knight of swords, Four of wands, okay. Family na gidi adum hoy family side tagi gumba di supportive oi ba natraga na problem lakpa ama dis hoida na magtiktok tawre hai tare. 10 of coins, so sige su lore energy card ani maghap kige. Nature, okay. Soul satisfaction. So now reading say how say ahanba card china 9 of cups ko sigi card chigi matungina sigi pile B khani basing or sigi blue idol figure say choose to be basingi like isa gi partner duna hoji relationship sida currently kai feel to rehab the harak to ni ko ado sigi 9 of cups sari ba card chigi matungina pile B khani basingi partner sina kai feel to gi hamatab the relationship se ko hoji ko ni isa gi partner sing sina yamna adore to ba relationship sigi damang ta yamna khanja ba hai tare ko aduga like somdagi or pile B khani basing dagi isagi partner singna khatang high of expectations thamme hai tare ko haidi like relationship se hojik phaugi oina adum smooth oina problem lai tabida mangi side tagi di chatli haina khanjai ba aduga relationship is the happy oi na su khalle masana aduga isa dagi ko isagi partner sing sina adum expectations me ama thamme ba ado sigi expectations sing se
fulfill tauba ngamakani haina su hope lei hai tare moida ko ado hoji ke nani kaisu thoidokpa moi ge side gi su problem gum arise tawningai leite moina dam relationship se yamna kai haini like wish come true gi type da moina hana dagi desire tawjarakpa mi do phange kaina khanjaba damaina happy oraga satisfied oraga leibagi mong da uyi ba hoji ke nani ko aduna isagi partner sing sidi yamna happy oi hai tare ko relationship sida aduga second card china 3 of wands ko sigi 3 of wands hari ba card che reverse ne ado sigi reverse oi ba card china kari hai ga matam de palbi khani ba isa se ko hoje isa gi career ko ba oi bi or thabak ama taw ba da ko thabak se taw ba hore or any situation ama thabak macha oi gera achauba ama oi gera ko thabak se taw ba hora kan problem ama na tragan ama adum thola pakomba haidi thabak se phasna hawre aduga result se or mahai ja charam daida adum problem ama na tra ama adum face tawba gumba ko sigumba singsina maram oraga isa je hojik personally oina relationship ki na ko personally oina down jat pa gumba haidi business gumba oi bi na tragan isa gi studies oi be sui or workplace ama hekta da taw ba thabak se sisida kai haini problem ama na tragan obstacle ama dum thol tholak pa gumba sigumba singsina isa je haining da ba gumba future gi damak ta khan ba da ma tha sa ba gumba sigumba khar go through to biram ba yae ba ko adugumba singduna relationship sida khitang phazna settle to bangam da ba gumba haiga dra adiki relationship si ju phazna commit tawrakanda ko na kaina gadra kaina akiba leiba gumba sigumba khara thengna ba ya thengnaram ba yai or thengnarak pa yai na sigi second ni card china hairi ba aduga ahom suba card china 9 of swords ko sigi 9 of swords ari ba card china relationship sigi near future da kai tholak pa yai do hai doine other relationship sigi near future gi damak ta kai leige ha matam da anxiety worry and stress ko si je isagi side tagi yamna orak pa yai isagi side tagi di kai no ha matam da ngasagi like isagi partner do na isa da expectations me ama thamme habas isana zu khangjai ba ko aduga isana su isagi partners edam luna khanjai aduna like mana thamma ibe expectation do fulfill to banga maroidra like I is worthy oi libra oi da bra kaina khanjaba adagi relationship se aina magi expectation me am je fulfill to bangam dradi relationship se oi da bi da chat khradoira relationship se lotion ba like future do yo banga maroidra sigoma thoughts me am sina surround away na hae ba ko haidi like isana su partner do adore to zabani moigi ning ba su thung han ninge ba adun isana hojik lai ba taw ba da mai pak ta bugumba problem guma face to ba matam sida kai haini like moigi needs and wants or desires moina thama ba expectation do fulfill to ba ngamaroi haiba gi akiba sina adum near future da stress oraga relationship se kaina ra dra khotla dra smaina khanjin ba siguma mayam sina ko ai gi partner sina ai se nungsira aroidra smaina khanjin ba mayam ma thengna ra pa yai na haiba near future sida aduga next ki card china knight of swords ko sina relationship sigi oiba like long term future de haitare ko ado sigi card china kai hai ri ha matam da relationship sigi long term future da di aphaba lei habidi kai no ha matam da hoi palbi khami ba sing se isa da traga na isa gi partner se impatient kitang oiba mi amadi yawe ko haidi impatient oiba careless oiba mi amadi yawe ado na impatient oiba careless oiba mi duna like ngam singam da badagi si se isa oibi or isa gi partner do oibi ko ado ngam singam da badagi relationships da problem gum badi khara create tor pi ai ko adui tar ga su isa gi partner sina hauji ma ki di relationship da phasna settle doge haina khalle bani na like isa da su relationships da obsess oibi ga relationships da focus pi tar ga di ngasai gi pangthok ningi ba thapak me ab da loina mak pangthok pangam draga su khara ma khai de dum accomplish to bangam di ba aduga relationship si do ama da obsess oina raga settle or ga leiba ngam bagi mong da pi ba future gi vision se ko aduna long term future da di dum smooth oina chatmina ba ya bagi vision di pi e adui tar ga su ngasai gi impatient and reckless behavior da kitang problem create tar pa di ya ba but nevertheless haidi like problem me am thol tar ga su problem sing do solve to minaraga ama gi da ta phasna khanminaraga future je long term oina pumina ba ya bagi chances lei na hai ba ko aduga next card china 4 of wands hari ba card chithole ko 4 of wands hari ba card chi matugina relationship se hoji ki oina di family na ya ba family na support to ba family gi side gi adum kai haini aya ba pi ba gi type ta kem ayat apan pi da ba siguma tawbiram gani ko ado near future sida family side gi problem gum basi khara thengna rapi ai ba direct nangi boyfriend or girlfriend aina yaning de haibagi wadi nattaba ko like kai haini issues macha kai haini
kaisu laitaba wadasu family issue oirakpagumba adagi yum isa se yumda layingdabagumba ko yumda miga wari shanaba imung manungi miga wari shanaba matamda argument gumba conflict gumba on bai tabda torpa adagi relationship sigi oiba wa macha amtang haraba matamda su adum nungaya da bai tabda oiba adumna hayena relationship sekta fully opposed to way habadi nataba ko just present the thoiba issues khara na relationship ta taina bai tabda tawba adugumba khara family side gi problem macha macha khara thengna ba yai na hayeba ko problem vision je amna achauba hekta vast oiba problem ama tho ani haibagi vision di leite aduga adum makhata na kuirakpadadi family gi support taw mo khalakpagumba phajana supportive oiraga chatminabagumba sigumba singam handi halakani ba ko aduga mathangda 10 of coins hariba card che pick tawreba sigi 10 of coins hariba card chi matungina kai kai haige haba matamda ko palbi khanmi basingi relationship advice oina like relationship to yariga communal support le hello legal divide o hello means legal oina ko relationship se imung manung na yadre kaina hekta mapha amada chen jong na ga like relationship sige future yorage kaina khanba or family gi against the chat ke kaida khanba sigumba se khandar ga de adugi wakal thadopio haidi relationship se phasna smooth oina happy oina future ba balai gi haitar ga di legal oiba or communal support amna darkar oiba aduna family ga nungai daba singdo mamangi karchina ju just temporary oini haribani na isagi family do phasna convince to bio aduga relationship sida support to pihan mirak na bahona bio aduga amaramda relationship khaknatana future and career haidi financially stable oidaba ya de habasisu prioritization na thambiyo na haiba haidi love khaktana chaba ya de ko paisa nung sa jamna darkar oye aduna coins hariba karchina depict tarise isaga isagi partner ga se ko relationship sida love khaknatana like financial sisu yamna like finance kumba su yamna darkar oibane aduna paisa nung sa su ta na ba haidi future career da su dom focus to biyo just relationship sida khak focus to gano haiba se like paisa nung sa se so equally important ne ba ko haidi isagi career isagi goals is equally important ne ba relationship siga aduna yari ga edugumba da so focus pirga like prioritization do mapama tam jana jana pibiyo haiba gumba ne ko aduga next energy advice na nature hariba energy card chi thole ko sigi nature hariba energy card chi matungina kai hari ge hamadamda sigi kai haini relationship se palbi khani ba sigi relationship se ko isagi oiba kai haini true nature or true self kumba se si sida kai haini yam khara depend tawe hai tare relationship se ko aduna yari ge isagi partner da or isagi partner duna so isada ko fake oiba utlak tanawa fake oiba feelings fake oiba emotions fake oiba mogi lifestyle sigum utlak tanawa hotna biyo na haye yari ge isagi true nature haidi like amana amagi true nature do khangnaraga nagun igun khangnaraga chatminna se kai na haibado ko adumaina like chatminna na hotna biyo na haye aduga amaramna nature haiba karchina amu like gardens kumba ko parks kumba sigumba da sudum visit tawbiraga di relationship sida ko for example relationship sida problem guma ama tholakpa matamda ke haidi parks kumba gardens kumba na meet tawraga problem da solve tawraga di hena solve tawbada ke haidi solution apha phangada ba adugumba lai haina haye sigi advice card china aduna haidi mathang khatna jaina ba yara adi garden guma park kumba da oina unabiro aduga aroiba card china soul satisfaction hariba energy card chi thole ko sige soul satisfaction hariba energy card chi matungina ko palbi khani basing se sise moigi life sida ke haidi sige relationship sina moigi soul satisfy to banga makba haidi hoji problem guma face to targa su ko tung ko ba future da like sige partner se hoji thagnari ba partner se amada su ko haidi partner double sided haidi side amada gi so side amada gi su isa gi partner se yamda isa ga chana ba compatible oya partner oye aduna sigi partner se ga lairi ba relationship se long term oina puna ba hotna biyo maram di hayeng wa isa gi soul satisfied taw bodo sigi partner sina soidana maki tawrakani habado hairi ba ko ado palbi gi reading so matang soida loijare sidagi do mayamna general oiba law ba ya ba advice lotion biyo loidama resonate tawdraga su resonate tawba kangu kidi adum like kai lotion biya ge habado dum yeng biro ngasi ko yadi palbi gi reading matang soida loijare. Thank you for watching. Bye bye. Last pal but not the least, okay, so si pal si na traga na sig orange pal figure orange idol figure kan bi basing do adudugi moyi relationship ta hoji currently kay face story au na jing basing do yang minara se han madas tagi card home victor ni
Kaino Knight of Swords se hojita pile B da thola kida ngai mi sida un thole. 8 of Pentacles, 4 of Pentacles. Okay. 10 of Swords. As kitang di problematic oy daw he pile C khani basing se. The World reverse kwa. Oh no. Oh no. 4 of Cups. And then 2 energy cards. Generosity at Dukkha. King of the Unicorns. Okay. So, pile C reading se hawase ahanba card china Knight of Swords sariba card che pick tawreba ko. Knight of Swords sariba card china pile C khanmi basingi isagi partner na hauji relationship sida currently kay feel tawrige habado harakani ba ko. Ado sigi Knight of Swords sariba card chi matung ni isagi partner se ko like pile C khanmi basingi partner se kitang impression oi ba kitang reckless oi ba kitang careless oi ba side terrains oi ba moi se life ta kitang ngam singam da bagum ba thaba ama taw matam da relationship sigi oi ba thaba ama taw matam da kitang ngai ba ngam jada bagum ba adagi kaino magi relationship ka na magi oi ba life ki thaba ama taw zama matam da kitang careless oi bagum ba sigum ba se khara go through the way na hai ba ko sigi card na hai se moi je sigum ma ya se taw ba tar ga su relationship si da yam na obsessed oi jari relationship si da yam na focus taw jari ba hoji ko ina hai di moi da chit taw ge unloyal oi ge like isagi partner isa na nungai ta na ba partners na tawge haina khanba kam ta laite moi se relationship sida hoji ko yandi obsessed oiri adegi dom smooth oina focus orga chachari ba adui targa su magi impression oi ba careless oi ba nature sina relationship sida amuk misunderstanding ko ba dum thokalle ba ko but aduguma thoali ba singdo adu su dum solve to wagam na ba min su dum thole en a haye ba si ahan ba card china ko aduna kitang impression and careless oi ba targa su masana soigi ba to adum like kay haidi soy giba thoan giba singdo wrong doings kuma taw kiba singdo soy badagi aduguma singdo make up taw bangam na so dum hotnai hada hai ne ba ko sigi ahamba karchina haidi moida soy gre habagi guilty gumba dum phaujai ba duna next ta kabaina soy dana ba taw sige kaina khanbadi khanjai hai tare sigi ahamba karchina ko aduga next ki karchin 8 of Pentacles reverse ko sisina pile C khanmi basingi isage ba personal card ne isage ba personal card china kai hai ga habatam da isage partner do ga sai impression oi hai tre ko but at the same time isa su dum impression oi ba se khara ma khai dum ya oi ba haidi thaba ma taw ba da ngai ngam singam da ba se isa su yam na taw we na hai aduga like kainoma relationship sigo oi ba oi bi na traga na career gi oi bi ko kainoma tang sorak pa matam da isa da judgment pizza ba isa da critical oi jaba gumba sigumba sisu yam taw we na hai aduga amarom da relationship se amna perfect oi handing ba problem am da face taw handing da ba perfect oi handing man da na perfect oi ba ngam da ba hai tare ko adugumba sing su khara go through taw bi ram ba ya in hai ba hoji oi na su oi ram bi na traga na near future da orak pa su yai ko aduna ko isana nga sagi self judgment pizza ba critical oi baze sisina relationship sigi any issue ama or any thabak ama tarpa matam na ko negative side of view da hana yengak pagumba ai relationship sida si targa di si phatta ba se orakani kana negative ngak ta khanman badagi even negative ngak ta orak pagumba sigumba sing su thengnarak pa yai na hai ba duna pal si khanmi ba sing se isa na kitang isa da trust to ba thambiyo aduga thabak khuding mak perfect oi dress yai ha ba se khangjin biyo ba haidi like kaidoma taw matam da kitang soy gi bado ka shukai soy gi bado like ko na mistake to make up tawraga loire adu da yamna kai haini obsess oraga ai di soy grabane haina perfect oidra di ya de habagi mong da khanba se sigumba se tok piro na hai ba kwa
Next ki card sina Four of Pentacles hariba card che pick tare ko sina pal si khami basing gi hojik present ki lariba situation sina karamba near future gi vision bi ge habado haideni ko anak pa future da kai lei ge hamatam da relationship se nga sa isa gi impatient oi ba nature da khara control tawnaraga adum smooth oina understanding laina chatmin na bataraga di near future sida control amagi makada stability amaga laina na relationship se phajana settle tawba ngamba gumba sigumba gi chances se pi di pi ba ko aduba side amarom da nga sa isana tawba khuding mak perfect oi da ba yadi habagi mong da tawpa gumba adigi isagi partner du su like isa ga attitude change star pa digi partner do attitude su change star pa adigi isa je materialistic ones and it's matam gi oina mi khudi mak loina phawi ko ada materialistic ones and it's yamna depend taw khalak pa gumba ko adagi selfish oiba motive lainer pa isa gi hana khanar pa gumba stubborn oiner pa sigumba dagi ko relationship sida near future sida problem oiner pa ya ba what type of problem kai problem no habi matabda kai haini relationship sida pelak taba pen banayak taba hen ba pamnarak pagumba sigumba gi isagi partner no obiya isa no obiya ko ado mostly isagi site gi or pasya hen ba pam haidi mingon da hen ba pam habana taba isagi leijari ba siksidagi kitang hen ba pam padagi isagi selfish oiba desire khara fulfill tawna bagina magta relationship sida problem khara create tarapiya haba je sigi Four of Pentacles hariba kachina hariba adugumba do kamna thokal wage thokhandana ba hotnagi haitaragadi ngasagi impatient oiba adagi perfect oidaba yade habado khara kai haini namthabiraga kitang understanding maintain tawnaba relationship smooth oina chapminanaba kai haini compromise khara tawbiyo haitare ko relationship sida aduga next ki card china Ten of Swords ko Ten of Swords hariba card china relationship sigi far vision da ko relationship sigi far vision da kai thainarak pa yage ha matamda sigi relationship se like isana hotna ba wat pagi ni khangde effort thada ba wat pagi ni khangde betrayal gumba backstabbing gumba adugumba side ta end taw ba yai da hai ba toxic chatlaga ko haidi betrayal je partner do na mak taw draga su isagi friends na tawramba su yai na traga isagi family relatives friends sugumba na phattaba relationship sida like kai hani kalak khapan badagi haijan khochan na taraga relationship sida kai na basilaga noida betray taramba partner duga nang nasama ka da betray adum taramba gumba ko adugumba dagi relationship se end tawgiba mi gi wa thajaro badagi end tawgiba gumba natraga na gasai gi isana materialistic ones and it's to yam thina focus tawgiba da adudagi partners na like kai hani pelak tabadagi dam taramba gumba sigumba su thengna ba yai na haiba ko aduga side amarom da gasai gi friends ko bana kai hani like or relatives ko bana betray tawbada adugumba oi taragadi relationship se amuk nabani gi marakta understanding haidi wari shanaba communication ga phasana tawraga adugi problem da solve tawraga amuk halakba yabagi relationship se amuk tung ko ya chatmina ba yabai chances ti lai ba ko aduna tabida isana nga sagi like isagi needs sana loina ma prioritize tawbadagi partner do na penda na dam tarambo itaragadi relationship se hanjinna bagi vision je pang na ude ba ko ado si sina hekta like kai haini aseng ba simak thuani haba makti laite ko future je isana hojiki present sida change tarapagi matungina future si change tar kadoni aduna future se sigi bad side sida chatana ba hojitagi hauna kai kai changes per pa yage habado khanthabi hawro ba ko aduga sisina relationship sida ahen ba kai problem tholak pa yage habado harakani ko sigi the world hariba card reverse na relationship sida ahen ba kai problem tholak pa yabagi vision pk haba matam da ko relationship sida tho iba like kai haini problem hojiki sing se solve to banga me na khalase ba aduga relationship se hayeng wai gi kai haini future gi long term oiba goal ama accomplish to min da dore ba haidi kai no manding ba thung min da dore or relationship sigi final kai haini point do yaudore hara kansida problem ama natragan ama hita thokchalak pagumba kaidagi no ma ayat apan tholak pagumba adagi mina yengjin ba people influence gumba sidom yarak pagumba sigumba sing se soida namaki thengnarak pa yai na hai ba ko haidi relationship sida na sana sagi marakta leiba problem se sigai se loina mak solve tore hara kanda su amuk like universal relationship se ya da bagi type ta kaidagi no ma sudden hindrance or sudden obstacle khara pi ba pirak pagumba adugumba khara kai haini relationship se am easy oina chatmin na bangam relationship ti oiroi problem tholakani rough oigani lambido kai haini yam thina rough oini haitare ko aduna adugumba gi damakta prepared oraga leibiro su hairiba aduga
Next ki card sina Four of Cups ko. Four of Cups hariba card sina relationship advice fige haba matamda ko isa isa se relationship sidagi like problem macha macha tholakpa matamda distracted orakpa relationship sida give up tawar sira khalakpa adagi ngasagi self absorbed oiba stubborn oiba thoughts adagi isa gi tang khanba gumba adugumba singduna ngasai dagi su problem oina impose torakani na haire hojikta su sigi card sina su problem oina impose torakani na haire ba ko auna sigi card sina kai advice fige haba matamda ngasai mi gi influence kumba relationship sida phatanung da ꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯇ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯗꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯗꯁꯇꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯣꯏ ꯑꯔꯩꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯛꯀꯤ ꯅꯤꯗꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯣꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯣꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯗꯁꯇꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯖꯦꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯣꯔ ꯑꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯐꯪꯗꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯋꯤꯠ ꯃꯦꯖꯦꯁꯇꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯔ ꯎꯕ ꯐꯪꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯐꯔꯠ ꯊꯥꯗꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯑꯁꯅꯣ ꯇꯣꯛꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯛ ꯂꯣꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯣꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦल ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ So guys, readingse ngasi ko di matang swaida loishinjarage. Ado nextana ay single-singye related oiba relationship reading means crush kumbagi oiba natraga na separated oy kraba reading do relationship toge adum halakpagi reading oiba suyay ado aina khalakpa duda tawrage haitare ko hoji ni content do khandriye ado mayamna like single-sing na tawhandingba reading gumba like targa sudum ay comment box ta comment oina drop tawbiramo ado ngasi ko di matang swaida loishinjarage video say thank you for watching my video. Bye bye.